Helo, Emma dwi. A heddiw, da ni'n mynd i edrych ar Uned 11, Unit 11 yn Llyfr Gogledd. I'm using the North Wales version of the book. Da chi'n cofio, yn Uned 10, mi wnaethon ni edrych ar mynd yn y gorffennol. In Unit 10, we looked at the use of mynd, but in the past tense. Da chi'n cofio? Mi es i, mi es ti. Mi aeth o, mi aeth hi. Mi eithon ni, mi eithoch chi, mi eithon nhw. I went, you went, he went, she went, ac yn y blaen. Ond heddiw, da ni defnyddio cael. We're going to use cael in the past tense. Ac mae'n really syml. It's really easy. Dyma da ni'n neud. Mi es i, I went. Mi ges i, I had. Mi es ti, you went. Mi ges ti, you had. Ac yn y blaen. Mi gaeth o, mi gaeth hi. Mi geithon ni, mi geithoch chi, mi geithon nhw. Syml? Easy? Reit. Dwi'n cael paned. Dwi'n cael paned. Mi ges i baned. Treiglad meddal. Dwi'n cael paned when I'm having it. Mi ges i baned when I've had it. So treiglad meddal yma. Pen blwydd. Pen blwydd. Birthday. Dwi'n hoffi pen blwydd. I like birthdays. Mi ges i... Mi ges i gar. Mi ges i falwn. O, mi ges i gi bach. Mi ges i feic. Mi ges i ddoli. Mi ges i. Reit, eich tro chi. You had. Tell me you had. I had a dolly. Mi ges i ddoli. You had a bike. Mi ges i feic. You had a dog. Mi ges i gi bach. I had a balloon. Mi ges i falwn. I had a car. Mi ges i gar. Da iawn. Mi ges i. I had. Beth am a question? If I want to ask the question, what did you have? So, da chi'n cofio? Yn syml, cael gwarad o mi ac adio gair cwestiwn. Be? Be? What? Be ges di? Be ges di? Be ges di? What did you have? Be ges di? Mi ges i gar. Be ges di? Mi ges i falwn. Right, tro chi, your turn. Be ges di? Mi ges i gi bach. Be ges di? Mi ges i feic. Be ges di? Mi ges i ddoli. Da iawn. Beth am gwestiwn caeedig? What about a closed question? Da ni'n cael gwarad o'r gair question. Get rid of the question word.
And we're left with ges I, did I have? Ges di, did you have? Gaeth o, gaeth hi, did he have? Did she have? Ac yn y blaen. Right, da chi'n cofio'r yes and no's? Really hawdd yn y gorffennol, really simple. Do, naddo, do, naddo. Ges di ddoli? Do. Ges di feic? Do. Ges di gi bach? Naddo. Ges di falwn? Naddo. Ges di gar? Naddo. Right. Beth am y negyddol? What about the negative form? Chydig bach yn wahanol. It's a little bit different. Right, da ni'n cael gwarad o'r mark question. We get rid of the question mark. A da chi'n gwybod, da ni angen ddim. We need a ddim. So, ddim yn fan hyn. Ac yn y blaen. Ond, ges, cael gwarad, we get rid of g, and we replace with ch. Aspirate mutation, treiglad llais yn y negyddol. Ches I ddim. Ches di ddim. Chaeth o ddim. Chaeth hi ddim. Cheith o ni ddim. Cheith o chi ddim. Cheith o nhw ddim. Right. I've had a terrible birthday. Dim byd. Ches I ddim car. Dim treiglad meddal. Ddim has absorbed the mutation. Ches I ddim balwn. Ches I ddim ci bach. Ches I ddim beic. Ches I ddim dolly. Your turn. Tell me you didn't have these. Ches I ddim dolly. Ches I ddim beic. Ches I ddim ci bach. Ches I ddim balwn. Ches I ddim car. Right. Wel, dwi'n gobeithio bod hynna wedi helpu. I hope that's helped you a little bit. Dwi'n cael paned rwan. Mi ges I baned.